Kiriro kia ategi a thamaki iria-ini ria Naivasha nigikinyiire ruhonge rwa uthuthuria wa utegi maria-ini ma guku bururi-ini na thutha wa guthurima na kinyi rukahithuria ati maundu matacenjia iria-ini riri thamaki ciri ugwati-ini wa kuhuka. Gukiri uguo, thirikari ya kaunti ya Nakuru ni ituite itua ria kunyitanira na ruhonge ruria runyabaraga mihango hugururu-ini cia iria ruramate mihango iria-ini riri niguo kunina ugwati uria umakuriire maitho. Sisi tunahusika na mambo mengi, kwa mfano search and rescue, hata disaster response na mambo ya prevention of unlawful fisheries, mambo ambayo mmekuwa mkijadiliana hapa. So natumai tutashirikiana zaidi upande wa hiyo unlawful fisheries. Mucamanio-ini na anyiti itemi sekta-ini ya utegi CC wa urimi kaunti-ini ya Nakuru augite ati ni ugwati ututungiirie iria-ini riri kuona kahinda-ini gaka kuri na ategi 200 aria mari na marua na angĩ matari marua na uguo kurabatara mitaratara mieru ya uheani wa marua. Kwa hivyo we are giving ourselves a minimum of 30 days kuangalia kiofisi, kuangalia management of the BMUs, kufanya uchunguzi ndio tupate nafasi ya kufanya the steps towards licensing. Ona indo cia gutega thamaki ni imwe iria cigukorwo cigithurimwo wagiriru wacio niguo gutigirira uciarithania wa thamaki iria-ini riri ndunahuka guku makiranira kurehe atwarithia tutaru a thirikari aria marihuraga muriungo iria-ini riri niguo kung'ethanira na ategi aria matetikiritio gutega iria-ini riri. Anybody handling gears will have to be licensed by the office. Anybody importing, selling, anything to do with gears, both nets and hooks, shall be licensed by the office of the director. Hiyo ofisi yote itakuwa reshuffled na mtapata new. So mkuwe na imani na wale drivers tutaweka katika zile bots. Mogaruruku magutherio rugamiriri wa iria riri matanyitwo gwikwo thikũ-ini 30 ciukite. Handu-ini ha Inooro TV, titagwo Winnie Kimani.